don't answer the question with question ukatelwane. Wena wenza izinto the most people that they don't do. Uyinyanga uyisangoma uyabhula uyinyanga nomuntu obucayi uphinde uyasonda futhi lokho ukuthi Jesu isidudla uyisinendo sathana. Angikho sure ukuthi bese kuzothi uzongenela biyonini ukuthi njengoba uchuchuza nje yonke indlela le yabo uyisiyoni futhi 5 uyakholela ma backup angikholela uNkulunkulu bese uzothi 50% ngikholela kuyena 50 hayi 50 lokho kwasesonto ngizosengela nje ukatelwani ngikadela ukuthi ngizwe okoqala 1 isitha mase sihlulekile kimi ngesibhamu ngicabanga ukuthi ngabe sebabangishaya ngesibhamu ngabe uma sesihlulekile kimi ngesibhamu kunalento abayenzayo if they believe ukuthi Khehlelezi unemali ngoba bethi nginemali nginganamali bayakuthatha bakidnap Ndumane Dr. Khehlelezi Dr. Khehlelezi Ndumane Wambizi Dr. Khehlelezi Dr. Khehlelezi Ndumane Dr. Khehlelezi Wambizi Dr. Khehlelezi Ayiwe Dr. Khehlelezi Impumelelo yami njengoba injena nje ngakhuthazwa Izitha yoyibona Isintusami into enwenze na wabanye impumelelo yami njengoba injena nje ngakhuthazwa Izitha lokho enakwenza kimi Isintusami nize nikwenze labanye ngizomlando womculo intombi zemdabala kasamqama ngabazimntana evuma mvumane evudo kunesebeleka baba ngisho obhama uvumile ngihleli lapha no Dr. Khehlelezi lapho sosho khona bakwethu ukuthi ke namhlanje kwi podcast yethu sikhuluma ngodaba olubaleka kakhulu udaba kuyilona oluphethe umhlaba wonke jikelele umhlaba isuccess eningi emhlabeni is run by enemies therefore Nizwe Afrika kuphela kufinyelela khona ngabele Dr. Khehlelezi ke podcast engamakhankasa moya njengamanje ke silana sibuza umbuzo ujulile kakhulu uthi ke Nizwe Afrika siyazi ukuthi umhlaba elifike emizalo nomndeni bese kuba khona kwahlukahlukana ngokwembono kuphinde futhi kudaleke nobutha phakathi kwenu ubutha ke qala kuyinkulumo encane nomono omncane omunye phasi esikoleni omunye faila omunye enza ukuthi ugcine sengena elapho seniganwa khona noma senisebenza khona because izulu sakithi siyayicacisa ngokusobala sithi izinhlanhla zabantu azifani ubutha buqala lapho ke uma inhlanhla zabantu zingafani ngoba thi ngane zizalwa indoda yodwa zalwa umama wethu kungani singafani na engano Obama uzalwa nensizwa yala eKenya abayisendelinye no abazalwa isende lodwa noyise kodwa namhlanje ibhemeni isango lo nomunye has been the president of the world twice 2 term therefore we are here to discuss about an important topic ukuthi ubutha yini Izitha Dr. Khehlelezi right sibingelele kuyo yonke indawo lapho kufinyelela khona i-podcast yethu umbuzo omuhle lo baba podcast my podcast ngicela siye nesizulini la kufinyelela khona inkulumo yethu yesintu nazo indaba post khona lokho angicela ukuthi ngingayingeni kakhulu ngoba ngigcina ngiyilumulini okokuqala siyabonga kakhulu ukuthi ube umbukeli wethu omusha if you are new sikhuluma indaba ejulile yini Izitha yini ubutha uzama ukusho kanjani right uma sikhuluma ngesitha nobutha izinto ezimbili ezihlukene Izitha umuntu ofuna ukucekela phansi kungangendlela akujaha umbona kungangendlela angakuboni ahambe nawe nihambe kanje kanti uyinyoka ukushaya ngasemva lithi iBhayibheli Izitha sokuqala umona usuka esweni uya kuphi enhlizweni fike namhlanje ubona ifoni yami ukuthi inhle ubone ngeso wathi usulala ntambama inhliziyo ya responda yakukhumbuza inhliziyo ukuthi yakhumbula lento uyibone mina ukuthi ayikho right uzokhumbula ukuthi umthakathi akazalwa ngethakathi umthakathi waqala ebusuku uthe makalele sengichazela ngokuthakathi wathi makalele umuntu walala wakhumbula ukuthi yazi ungizwe unomqhelo omuhle engithandi lento kangizwe wahamba waya kuKhehlelezi Khehlelezi wamnika umuntu uvuke ebusuku ngo12 uyikhiphe lento kanje nangempela wakwenza lokho ngelinye ilanga waya kwenye inyanga futhi yathi lesi sinkwa usithathu usenze kanje ufaka umuthi wagcina lesi sinkwa enjani esigibela
useyaka Ngizwe manje uyangena uyomfaka uhlanga lokuthi izinto zakhe zibaleke lento iqale esweni yayenhlizweni wagcina ebusuku engasala levuka njengamanje sinabantu abaningi abathakathe bengaqondile ukuthakatha nasenkantolo kunalento uma ugwetshwa kuthiwa ubulale ngokungenhloso ubungahlosile ukubulala naye umuntu Izitha kahle esinye sigcina sikuzonda kunabantu abamzonda uNgizwe bamzonda from far abamazi abakazi bayinika ithuba lokuthi basondele kuyena uNgizwe bezwe ukuthi umuntu kanjani bamfunde kunabantu abazondiwe empilweni bezondwa ngabantu ababangatholanga ithuba kunomuntu ozondiwe ngoba uzondwe ngoba uthandane nendoda kade ingazi ukuthi le ndoda inomakoti isikhethe esiningi amadoda ayiphika lento ukuthi banabafazi ezindlini umuntu egcina esethi yena usengile ngoba efuna ukuthanda intombazana kunabantu akukhulunywa ngomlomo kwathiwa wena ngeke uzophumelela empilweni kwafungwa kwakhulunywa kwaze kwawushaya nomthi phansi kodwa izinto athola ukuthi asenzeki ngenxa yokuthi ubutha lokho bese sisuka lapho siyobheka futhi ukuthi kahle lento le Ngizwe iyaqedeka kodwa inenkani ngoba idemon mana ke mntaka baba ke ngithi ke mlaleli mbukele lapha ngasekhaya kubalekile lokho kuchazwa uDr. Khehlelezi ufika wachaza kakhulukazi masibhekisisa ukucacisa ukusobala uchaza ngendaba ubutha isenzo esenziwa umuntu ozoba Izitha sakusasa noma oyisitha ngokwezinkulumo ngokwezenzo nangokwebehavior ngiyayithanda mkhulu lapha uma ukhuluma ngendaba yomhawu osukesoyini ngakho ke bese kuphinde futhi njengoba uthinta iBhayibheli ukuthi umuntu oyisitha omunye umuntu ohlekisana naye noma oseduzana kwakho uyena umuntu oba Izitha esikhulu bese kuthi ke ngoba yini na usukela kulokho kushoyo ukuthi ngoba lo muntu usuke seduze kwakho ebona impilo yakho ye daily life bese ba nomhawu uthola okunye kunikwe njengoba ukuthi ukhuthele awulali uyawuposta emkhulu nje ngabo 2 AM bese uthi nizobe senithi sithwele njalo balelo wanibani mina nje angilele bese uthi ke good night usho ngo4 kuyaba njalo ngo7 uyambona ukuthi uposte ngo7 nomuntu usethi futhi nena nika I'm on the way I'm on the airport yini na izinto lezo hayi ngiyabanyala asike sigise sithi I'm on the airport yes I not yes ukulungisa ngiyabonga ke sikhumulweni seyindisa bese uthi emveni kwalokho ke bese kuba izinto njengalezo manje ke njengoba sesifike kwingqikithi indaba ke manje mkhulu abantu abaningi ozobe khuluma ngezitha bakhuluma ngemndeni yakhe bakhulume ngomkabo bakhulume ngabantu abasebenza nabo emsebenzini idaba yini hey mfowethu asilikhuluma iqiniso ukhuluma ngento eziwu3 bakhuluma ngemndeni bakhuluma ngomkakhe bakhuluma abantu asebenza nabo emsebenzini sizothi lento masiyichaza siyithathe one by one asiqale la ukhulume ngomsebenzini kunomuntu emsebenzini ethola ukuthi wakufaka emsebenzini mayikufaka emsebenzini washo ukuthi intelligent you are extra intelligent more than yena uthema kunjalo wafuna ukuowner meaning uthema ifike emsebenzini you need to report each and everything oplan ukuyenza ngempilo yakho kuye uthi njengamanje sengiplan ukwenza kanje phela ukuthi ukufaka emsebenzini doesn't mean ukuthi kufanele uhlale ureporta yonke into and number 2 ukuthi ukufaka emsebenzini akusho ukuthi ama job opportunities if every boss yabona ukuthi kufanele kunyuswa abantu wena you are a hard worker so lento iqale lapho ukuthi wena ufike waprovela belungu ukuthi yena uyisikolo zani abantu emsebenzini okuthama kuthiwa yenza ukuthi uya complain nje uyakhala nje so lo muntu anga expect ukuthi uzocompete nawe ujika abe Izitha athi ngakufaka emsebenzini wajika wangijikela ngoba ufika late wena isikhathi ongena ngo7:30 wona ufika ngo8:30 so nami mfana ngifike ngo8:30 icala lakho wena ukukhuthala season number 2 uthe womkabo hey ngizoyibeka mfowethu ngithi amadoda ahlukumezekile mfowethu ezindlini la kakhulu kodwa athulile ngoba okokuqala alikho icala lendoda ethi mayiyobika enkantolo noma epolice station ukuthi umfazi uyamshaya lifike lithathe serious basukume njengoba umfazi efike ezobika ukuthi sengishayiwe amavena la yena wonke yolanda wena angiphathi ke mayithi umfazi ungikhombe ngesibhamu maye ulanda ne task force igejima ifuna lesibhamu wena indoda ihamba yobika epolice station ukuthi ke njengamanje umfazi sengishayiwe akuyona indoda uzohlekwa abantu wena ukahle kanti indoda ihlukumezekile ngaphakathi maningi amadoda ahlukumezekile agcina umfazi eseyisitha endlini
ngokuyesaba ukuthi especially mfethu asingakubalekeli leyo those people who are ama public figures bayesaba ukuthi mangiya through divorce manje bazothina abalandeli bami. My enemies will laugh at me. Exactly. So leyo nto kufanele uphile li fame phile original life. It's like no, you can live for fame. Don't live for fame. Oh. You can live for fame because being fame is being truthful and being original and be on that stage and announce it at the end. Okay. That is being fame. Then the okunye kade it's a fame. Khona yini lo? Ba famous uduma kusho ucima ya. Ngeke uthenga ibhethizigisi manje sekungutholile manje. Okay. Bese sisuka lapho ke sibheke mfethu ukuthi abantu abaningi bayayiphila impilo leyo kuthiwa i-fake life. Especially on Instagram. Khona umnye kwafika kumina athi Khehlelezi ngicela ungiboleke iteki la khona one of amateki ami ngifuna ukuyoshutha. Umunye umuntu edumile naye. Ngabuka ngathi kanti impilo ephilayo le. Teki ne jacket yona impilo ephilayo. Bangixolela abantu angeke ngimusho ngegama but ngiyiphilenga. Ayibona lento imakhela izitha ngendlela angaboni yena. Because umngane wakhe ugcine lento beyibuka e-store price but yena all of a sudden seyigqokile which means that umngane wami uyangidayisa wena. Siphinde sibheke leyo kugcina uthe wena emsebenzini wathi wena umakoti wathi wena emndenini icishe ihambiselana mfowethu nento yasemsebenzini ngoba kunengane esithi masizalwa so5 ezama hard workers eziyi2 lezi eziyi3 vele ziphilela ukuthi ziyakhomenta empilweni yeni ukuthi wena wenzani wena ayisuka lo ungazositshela ngalo uthwele ayisuka ungazositshela ngalo lo uyantshontsha noma kuthiwa uyantshontsha hamba nawe uyantshontsha phela ukuze nawe ufane nomunye ngoba umndeni eminingi ayizwani ngenxa yomona umona usuke wasuka kakhulu nobutha athi umuntu uma ukhonze lo ukudlula lo mina vele ekhaya ngiyabona ngithanda ngoba ngikhosi I'm the presenter here. Sibalekile nisitha empilweni noma cha empilweni lalela ngizwe kunegama engizolikhuluma futhi ekuzo umuntu ozongizwe lapho umuntu intelligent uma imoto ihamba kwi-gravel road what are you expecting wena ngizwe intuli imake ibambe lapho ngabisaqhubeka ungafaka lo u-expecting intula ngithi empilweni uma uphumelele ufana nomuntu ohamba kwi-gravel road intuli zinjani ziyasukuma bayeke bakushaye bayeke bakhulume ngoba impumelelo yakho ayijabulisi umuntu even ipresident bamba njengamanje masinathi eSouth Africa nifuna kuvotelwa bani wonke laba nominate babekwe la uthi okay nangu uzovotela uMngizwe bazokuthanda 2 months after 2 months bazovusa izinto ezindala yebo kusho ukuthi vele uhamba endaweni yegravel kufanele impilo zivuke naye ubaba uRamaphosa ngoba bemshaya angakhali futhi angabi nestress kufanele bamshaye ngoba kukhona hayi ukuthi mfethu ezintweni eziwu10 wenza kabi konke never ukhona kwenzayo kuhle kodwa abantu abasakuboni konke sebefuna ukuthi nathi ngoba sekunanezitha zakhe sezingenelele engenelela kuyo yonke lento vele ufanisha ubuka nje wena uyashaya unani uNkulunkulu wami yes ngibulawela nje ukuthi ngiphethize mkhulu unazo yini izitha hey ngasho ngithi mfowethu izitha nginazo engizaziyo nengasazi kodwa ke mina imnandi kanjalo ke impilo yami nezitha ngoba phela kufanele mina mangithandaza ngizwa ngisho izitha zamazifu azingaphi zingibone ngiphumelela phambili mkhulu njengoba uthi unazo izitha ngoba nezitha zakho cha ngicela ngiphendule kusemgangeleni wangiqonda hayi ngiyoqonda ngoba izitha zakho izitha sami sokutshala uwe mana babala nje abantu abo3 osho ukuthi ke lo nalo izitha zami hayi indaba okudala mkhulu ngidalwa la alright izitha zami 1 inyanga ezingangifuni number 2 be specific who is the number 1 enemy of them amongst those is inyanga Kuchaza nje mhlambe ukuthi phela ngokomthetho we-social media nangokomthetho wenu awuchaze asivumelekile okay kulungileke ngokwakheka ngokomzimba nje wabo-ke mhlambe-ke njengoba kulowo mzimba ukhala imali yabona njengale kukhona abantu nje abanye abakhiyelekele abazidudla abanye abanezisey'nkulu abanye abakhiwe nje njenganje yabona abanye abanamarasta yonke into njengaleyo can you just explain the character the kind of your enemies
umhlaba wenu upastor ulobaba lo wathi uhlula abathakathi uyisitha loyo indlovu yondlovu akusona isitha sakho unomzimba omkhulu unesisu esikhulu uhlula abathakathi ngisho ku YouTube la ukhona mabe ngambheka uhlula abathakathi yes isitha sakho leso yebo you must be playing with me okay into engishoyo komkhulu number 1 number 2 yeah njengoba ngubuza indaba yokuthi ke ngibuza umbuzo oqala ngathi izitha zakho izitha sibalekile yini kwaphendula ukuthi yes izitha sibalekile they enhance your success and they make you sleepless night yeah so that you can work harder tomorrow 2 ngathi mina obani izitha zakho yabona abanye futhi laba ababuka manje abangasubscribe subscribe you see there's an enemy you cannot watch my videos without subscribing no that is not a joke it's not a joke it's really this is real life yeah it's real life umuntu osibuka manje uhlula ukusubscribe nje ukatelwana ukuthi inyanga wena nomuthi yeah unomuntu wena inyanga uyisayo uyathandaza unofire isonto why ukatelwana uNkulunkulu omthembu okay right mfowethu kufana nokuthi sikhuluma ngezitha sikhuluma ngezitha imali njengamanje amaphoyisa asenze kanje amaphoyisa ngithi ahlale ehamba ngathunga 3 ngeke uthole iphoyisa lipatrola lodwa ngathunga 3 baphethe patrola lemalota mali entombini mali entombini baphethe inqoko nqala ibhamba bahlale be ready for a fight angithi phoba bagukela nama bulletproof don't answer the question with question ukatelwane wena wenza izinto the most people that they don't do uyinyanga uyisangoma yabhula uyinyanga nomuntu obucayi uphinde uyasonta futhi lokho ukuthi Jesu isidudla uyisibendo sathana angikho sure ukuthi bese kuzothi uzongenela biyonini ukuthi njengoba uchuchuza nje yonke indlela le yabo uyisiyoni futhi 5 uyakholela uNkulunkulu bama backup angikholela uNkulunkulu bese uzothi 50% ngikholela kuyena 50 hayi 50 lokho kwasesonto sengela nje ukatelwani ngikatela ukuthi ngizwe okoqala 1 isitha mase sihlulekile kimi ngesibhamu ngicabanga ukuthi ngabe sebabangishaya ngesibhamu ngabe uma sesihlulekile kimi ngesibhamu kunalento abayenzayo if they believe ukuthi Khehlelezi unemali ngoba bethi nginemali nganamali bayakuthatha bakidnap mabe kidnapper bese bethini umndeni wakho lokhu transfer imali le ngekho umndeni wami una access into enzami zama account wami nama account wami nama controller le head office la controller khona of which ngigadela ukuthi bangaze bafinyelele nje na kimi bethi bazongikidnap ngiyakubona uposta imessage uthi ngicela uHR phela wathi uHR ngihola nini ngoba angimina ngicontroller okay mkhulu sesiyaqoqa manje uthini umlayezo wakho umuntu onezitha njengamanje abanye abanezitha abacabanga ngisho ukuzibulala ngenxa yama enemies right mfowethu umyalezo wami omkhulu kakhulu kubantu njengamanje ukuthi isitha ngeke uzusiqede ngomqondo 1 even if you are intelligent ngeke usiqede ngomqondo isitha that is why nasemthini masigaya kunenduku ezomuthi abathi umhlakaza ohlakaza yonke into nje sisuke senzelani nelokhuzeni isitha uthi moshaya nangesichitho uvuthuze ebese uthi nani ibasel isichitho zikwazi ukuthi icabane zodwa ngoba kunabantu abangalala ebusuku befisela abanye abantu umoya omubi baze bathatha ibhamu inkabi nje yathola umsebenzi nawo ukuthi udula abantu ngoba yayithathwa isitha esathi ngihlulekile ngomuthi ngicela manje ungiqedela ngesibhamu angisoli inkaba ngizondi ngoba nayo umsebenzi wakhe umyalezo onguhambisa kubantu manje ukuthi uma unezitha kunenyanga egood entweni yenhlanhla kunenyanga egood entweni yokunika abantu into yokugula kunenyanga egood yokushaya izitha kunenyanga egood yokunika abantu into zesichitho hamba yenyangeni egangile kodwa engakhulumi kunenyanga ethi mayenza izinto esithi kade ayikhulumi ethi sondela kimi singayikhulumi khona lezi esiyikhuluma la emacamereni khona singayikhuluma emacamereni sondele inyangeni uzwe kahle ukuthi umfulu ushona kangakanani bese uthi ufuna into ezitha futhi mawufuna lento ezitha ufuna zibuye kuwe zizoba abangani bakho zidle nawe etafuleni ungayibulali izitha zakho azikubona uphumelele ngiyalezo ngisho ukuthi sebenzisana inyanga ezama tools
zinishayile izitha. Njengamanje ngithi lapho ngibukele ngasekhaya njengamanje njengoba umkhulu echaza kabanzi ngokujulile indaba yokuthi ke ngempela ke usurvive kanjani ipressure because you are there sitting at home and awuthoka kuma social media when une pressure yokuthi uthoka umndweni uthoka ama colleague ucabanga ukuyibulala ucabanga ukuquita your job ucabanga ukuquita umendo wakho ngenxa yabantu ababili abathathu noma oyedwa okubhekene nawe oyi enemy yakho. So ke it means you have to learn something. You are not strong enough to survive on the stage of the world. Therefore, if Dr. Khehlelezi nabanye can survive so much pressure, namnako ngiyaphila nginesithi Isintusami nje uyelesphethe na Izwe isibanga na Izwe kodwa ngiyiSintusami kodwa ngibuka nje ngiyaphila uyangisaba futhi konjalo. Mkhulu asesiqoqa nje ke mbukela lapha ekhaya. Uyazi ukuthi mina njengongizwe umlando kaMchunu lonke aniyashalwe nguyena. Nginama enemies mina because of wena nami. Ngoyinqa ukuphila nawe. I got enemies because mina kunabantu abangafisi ukuthi mina ngiphile nawe futhi abangafisi ukuthi siphile lempilo mina nawe siyiphila. Ngobani izitha zakho? Imino ipresident. Ukuthi mina nginezitha mina ngenxa yakho. Kodwa I want to conclude by saying one thing. Mina ngiphile nomuntu oyifake. Angiphile nomuntu ohamba ukuthuza abantu robha abantu. Lensizwa inesiphiwo sayo yasebenza alikho sokona nasithi kodwa one thing I can say about him, he's a noble man, he's an honest man, straightforward man, kunokuthi aowisha abantu uyabasiza the most more than ukuthi ukhona into abantu abangumsiza ngayo. Therefore I want to confess him to the whole nation, liking it or not, Fusak, he is the best. It's about